Iran le Israel anin voton na sa Iran in direct in kilti na trangin Israel Beihrawn tur ati Israel in nataka chan le zelatum tunkar le lai ni jingdar ni vela Iran khopui terana Iran ram mi khwal poimo takle Hamas hautu number 1 ni mek Ismail Haniye kumsom ruk pani chu Iran State Guest House a bodyguard nen ka hlum ania wangin Iran sarkar tan chuan security thila mual phone top khokle anram pum pui ven him na thattok lozia atilang chiang hle a aka phlum tu te hi tu tinge anni anla siat lawa wangin Iran sarkar le Hamas pol te chuan Israel te su nu Israel with Sathiam Mossad spy agent thilti ni nge yasha in Israel laka thungrul na phuba na takala kan tum thole tiam thu khovel shiata an puang ngal dum duma Vina Ismail Haniye ruang hi ro pui takin Tehran khopuya University of Tehran campus Azadi Square zola mi pui sangtam takin voina hun mangin chuta chuan Iran tharau lam shrai tu supreme spiritual leader anti Ayatollah Khamenei chuan Ismail Haniye kwang chunga tungchai na hun amangani Iran President Thanthar tunkar thole niarin omna tiam toralak lu tak Masud Pezeshkian le Iran Revolutionary Guard Corps sipai hautulok zwal tele Islamic Jihad try to Ziyad al-Nakhala tipo antelani Haniye ruang hi Tehran atangin aral tlan biruk na mun Lusail area Doha Qatar rama phur ho in chuta chuan William ani ang Ismail Haniye thane hi Israel chuan an ti ani thu an puang lawa engma anla soilo nimin jing khantar kar khatling lo de chu Israel Defense Force te press information a mi firfak Ismail Haniye chu da chat anita ti a intar chuak zoka chumi hnuwa chuan thuziak ti re ni in media chen khatin an soi tholeni zana Lebanon ram khopui Beirut a Haret Sheikh Muna building pakhata Hezbollah pol hotu number 2 le Anral thuam lama hotu ber strategic command unit hotu faut suk tha ani khan rang takin Israeli military te chuan an hmalak na le an tha ani thule Israel ram le nam mi puiti na tum tu te chu na taka beilet an ni zelang ti in thu chwa nein khovel shiata anon puang chuak ngalani Ismail Haniye tha chung changero engma thu puan an nei lawa tunma atangin Israel spy Mossad hit squad 10 an tha to tereng reng chu Israel sarkar in commandant pek zui ngai lawa wangin khovel mit zongzong chu Israel te chunga afu chupani ber mai The New York Times yak danin Iran Supreme Spiritual Leader Ayatollah Khamenei chuan an khopuya an ram khwal tha Ismail Haniye tha ania wangin security meeting akau nga chuk chuka engtia tha ka hlum nge ani tute kutnu nge ti chui chiang turin Iran Revolutionary Guard Corps te mo phurna ape a chuti rualin Israel chu direct in kiltin kiltanga changa nasataka bengal turin thupek achwa a Ismail Haniye thina phuba chukan lak ngei turle mo phurna le ti turani e Zionist sarkar chuan thungrul na chu nasatakin ahma chhon nge yang ti in Israel chu sakai bak nei hliam room ang main aron ha hum khum ngal dur mayani Darkar somni pali chung po thling manglawa Hezbollah pola number 2 faut sukle Hamas pola number 1 Ismail Haniye te thana chuan Middle East boruak atilum zwal na sa in WhatsApp mai pui kang hlo the ang main boruak ron siam pha ani Iran hian Israel sarkar chu apom ngai lawa komsa khazakwa somsari pakwa a Iran revolution o machang khan Israel te chu nuai bo veka khovel me pachanga thai bo antum charani Iran chu Middle East biala ram chakle sepaile ral thuam changa berani a tuyal the anga wangtile nam upatakan nia wangin anchak thale a Mahse UN Security Council manga kongshang shanga anshek be thina wangin anchakle parvul tur angpo in anchak theilo zo kani nuclear ral thuam po siama nei atum ngar thina ni Iran chuan Israel du lo bur tu ramle Islamic pol ho Hamas Gaza Strip a cheng Hezbollah Party of God Lebanon a cheng le Houthis pol Yemen a cheng tele Iraq le Syria pol chen khat juda te tha chimi du tu te chu sumle pai le ral thuam pe in le military training chatak tak petelin Israel le America laka indone te naw akal chho pui reng china ni Iran hian Israel rama be chuan Tel Aviv le Haifa vel chu drone missile le rocket mangin anron ka le chiam rin ani a anfui port theile anthlop Islamic pol Hamas Hezbollah le Houthis haude chuan anthe ang angin anron bai anringani Ismail Haniye hi tu thange ni ang nimin zinga tha ani thu sha ta ni vele khan rin dan sang awm ngala
tha ani dan soifia na fak om silava mithren khachuan Hamas pola Gaza indona wangin ngei dan thumun lo omin adum pol an omanga anin ngei lo wangin faction then khatin an thatani angti te US sinrolin Iran ram chunga Islamic Revolution du lo tu te tha ani angti te Israel ten a bodyguard nen precision guided missile in Iran ram chunga changinemo rampona changin anria na mun ka pin ka hlum ani thei ti te bathroom a in bwalain munle muna ka hlum ani thei ti te anjing hlomani Mahse Sky News Arabia chuan Ismail Haniya security hipudru in a bedroom a precision guided missile in midang thichu lo turin ka ani a Israel siam spike short range missile ka ani ati hetianga teran khopue Israel mail mate jinga mi ka hlum ani theile tutinge ka phlum tu te ti chui theilawa aw ma wangin Iran tan chuan mual phona na satakatlinga Israel Mossad te sul nu ani chia phei chuan Israel chuan Iran ram chung rila du ati theiti alan tir ati thei ome Hamas haute ero in US in rolin Israel te thiltia an pu thuder thungani hemi chungchang hi US Secretary of State Antony Blinken chu Singapore Channel News Asia palain azota Antony Blinken chuan engma an hriat lo thule thuthang chu anral khachiat ve mai chawani ti in America a inrol lo ti in achanga Middle East an thopui chan charam le Israel chu indona na sajok ti chuak zonga mala lo turin angenani US Defense Secretary Lloyd Austin po in Middle East boruak uluktaka an thlereng thule tunmaya chuan indona na sajok chuak thut theitur omin alangri lo ati nimina vek Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tel Aviv khopuya Israeli Defense Force military headquarters Kujat muna Israel National Security Meeting neyin tunlai thil omdan le boruak chu darkar thum o don an thlir hawa anwa press conference nei zuyani chuta chuan Iran ron vodur dur na te chu room el ol takin aron chang le ta Israel mi puite chu kan ram le hnam kan khwa le tuite ti na tuma min be na chang le turin kanin peya indona na sajok le chawna om thei tur ma chon turin kanin pe ani vona deng khong takle ti chaina na satak ma chonin kanom meka engkong po a be na om theite chang le ngal turin kanin peya Israel chuan chawna le be na om te chu na takin kan chang le jel don ani kan zawaya kan tranrual phot chuan kan hne nge yang tual chung le rampo na tangin kan thopui te nge changpuin indona kalmek ti top tura phut na le norna kan dong renga nima sila Israel ram le nam himna tur chu engti zong mai in kan thla thlamin kan ngai tha don lawa kan beile jel don ani Hezbollah how to fart sukha khovela terrorist wanted poimo zinga pakhat ani a akuta Israel te thisen akai na sahle a Hezbollah hautile Iran influence som tier 2 poimo takani ti in Gaza indo cho san an tumlo thu asoyani Netanyahu hian Hamas haute tuklom ve kati chiat le an shroi tu te tha chimi alo tum to ani hetiang borwa kara Hamas hautu number 1 le Hezbollah number 2 tha ane wangin Middle East rem na le man na kong zon mek chu asuku kholo zawangti an hlau thong hlom le ani Hamas military wing Azadin al-Qassam brigades le Islamic Jihad bolte chuan Ismail Haniya thana chu chanlet lavin a omdon ho lawa athisen chu omjenei lavin alwang ral don lauti in phuba laknan chempui sen lek antum thu anron soi chamchi ve boka Reuters News chuan Turkey rama Istanbul khopuya Fatib district a chuan Palestinian thlop tu te an pung khom chiama twal thatu Israel chu Palestine atangin chuak ngal ro se Israel thiro se de chu Israel ti te in an awrwala Turkey le Palestine flag te an kengani ati White House National Security Council thuwang tu John Kirby chuan tunmaya chuan boruak thalo le indona lian thamjok chuak mai tur omin alanglawa ngun takin US chuan Middle East boruak chu athlir rengani ati heti lai hian West Ram te chuan Beirut Lebanona anmi le sa te chu insaseng turin le zinlo turin thu chwa an chiama America phei chuan Tel Aviv khopuya thok chen United Airlines Delta Airlines te chu achol tiria ten British Airways te po an chol ria Israel chuan Lebanon le Gazalam boruak chu rocket le missile lengvel theilaka himna turin boruak akhar zui bok Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan Israeli Air Force mun puitlo in anti-air missile battery kholte inraring turin ashila Israelian US scientist ne na thokhawa an siam dun Iron Dome te David Sling ti na yen missile drone le rocket boruak lauka dar theina khol changkang tak manrua ani
US Security Council meeting man mo ko ani tunlai Middle East boruak rit tak mai le Ismail Haniyeh le Fautsu ka hlum na boruak wang tile indona na sa chwapal ho thil thuwa Iran chuan Algeria China le Russia thopin UN Security Council ko arot angin ko ani a chuta chuan Iran le Palestinian palai te chuan Israel an dem hle a miram chung zalen na zalawa twal thattu ti in an dem hle Israeli ambassador to UN Jonathan Miller chuan Israel ram chunga Israeli khwale tuite chu mi firfiak ten misal manga nunau poi soilo no pang som pani zet ka hluma bei anni lain kutkwang kwa sanin thatchetakin kan clear liam ringot theilawa keima ani le keima ni kan khwale tuite chu theitop choin kan veng him zel donani Middle East Iran thlop hote Iraq Lebanon Syria Yemen Gaza West Bank ka omen chung hote chuan Hezbollah terrorist faut sukle Hamas terrorist Ismail Haniyeh thana phubalak an chak zekzeka tunma idea phubalak na tharum thona le in thana in ka hlum na le thina atitam donani ati faut sukle Ismail Haniyeh te ka hlum na chu chin khatte tan arpuya lungchia sangara lunglom ti angmayin Arab Muslim le Palestinian hautetan lungchia thlak tak van pui chim tluk zeta twar har ani theihia lain Israeli Druze hautetan chuan hnara hlit omphoi ang hwai le ne na hladau chamni ani theianga Palestinian hauten pasal chamar tarathi anti lain Israeli hautetani ro mi firfiak chim om thi ti in loma wanga chithlum lo sem chiamte an omani tuna chon October ni charia Israeli mi sangkha zani chuang tha chiam na le mi ruk bawzani somnga pakhatte chungchanga mo phurtu Yahya Sinwar chu thalo omchun ani a ani hi Gaza Strip a Hamas leit noi ver thuk taka an mi ruk bawte in phen nan mangchungin alabi ruria ani po hi dead man walking anti mithirwang kal anglekani tungi Hamas right tu nita ang mizo upaten arngal chu arngal vekin athak chin anlo tiang devin Hamas top leader Ismail Haniyeh kumsom ruk panni ka hlum aloni ta ka chuan tungi AIO in Hamas right tu nita ang ti zo na a oma Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nikum October ni saria Hamas le Islamic Jihad hauten Gaza achanga Israel ram tharum ne na an bei thuta mi sangkha zanhi chuang le mi zanhi somnga pakhat an ruk bo nu khan khovel shia ta Hamas right tu tereng reng chu khoi muna po an sahim na tlan chhia in tombo Mahse thachi mi vek an ni tur thu soin Hamas right tu te chu ruangkal the ang chawan ni aloti angin Hamas right tu lok zwal te chu arem chan ang zelin anda chamia mia zela July ni som pathum khan Yunis Gaza Strip a bom chak tak pound sang ni chuanga a omna mun an bom thor thora athi le dam thu Shin Bet Security Service le intelligence report atanga an chian hlei theilo le Hamas havin athi telve lautia an zep tlat Gaza Strip a Hamas ho to number 2 ni megle October ni saria Israel te bein rahman tu le meizang lap tu ber Mohammed Dave chu in August ni khat khan Israeli Defense Force le Shin Bet Security Agency te chuan athi ngei ti anron puang chiang tabok Hamas right to the chu ruangkal the ang chau anni ta ka wangin shrai tu ni na chel chho po hupur om tak tur ani nge yang chuti ralin polian tak ni veta chu shrai tu om lova om ngot thu a om silo Ismail Haniyeh kha international levela diplomat palai le shrai tu ro pui tak le Hamas ai wa khovel ramdang shrai tu te dorber tu ani a Gaza Strip a Israel horuk bawza somni panga chuangte chwa theina tur le inka hai chungchang te Gaza hun local tur soi ho chung changa te din hun poimo tak chela lwa tu an mui pui pu ni in Egypt Qatar Israel US tenen in biakna po apoimo berani Mahse ani po ka hlum ni in fam khwa aloi ta si Ismail Haniyeh kha Gaza Strip a Hamas hoten thunei na anlak lai khan West Bank ka cheng Palestinian Yasser Arafat late ka shwai chin tuna Mahmoud Abbas shwai Fatah movement hautinen thokhovin Prime Minister na te alo chel to ani tundin huna tunge Hamas chu shwaita angle then khachuan Qatar rama khusamek tho Khaled Meshal kumsum rupariat chu Hamas top leader tura an ngaya ani hi Hamas right tu ani chholo chuan Khalil al Haya
Qatar om tho chu rin kai ber ani bok Khaled Meshal hian Israel ram pompui chu adu mi alavin an soya ani Khaled Meshal po hi Prime Minister Benjamin Netanyahu thu pekin kalum tumin ve aloni to china kumsa khazakwa somkwa pasari khan Jordan ramma a umlayin tur chiwani a athilawa anua kalum thel ani bok kumsang ni pali tanga sang ni pasaria Palestinian Islamic Movement ta telen shrai tu ani a Palestinian palai envoy angin aman khopuya a omchen Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Jordan lal King Hussein nena Meshal chu mana Israel kutalhan turina phuta chuti ni lo chuan Israeli le Jordan inkara inrem na thutlung ati chethei ti in Mahse anua Khaled Meshal chu ramdanga tlan chia in a omani Khaled Meshal ka lumtum na atul nu'a Hamas hoten phubalak na ti in Jerusalem ma thi chil Paul suicide bomber antir luta mi som parukin anthi pha ani Khaled Meshal hian Gaza Strip West Bank le East Jerusalem chu Palestinian Independent Dram ani turani atia chu wangin Arab Muslim le Palestinian haute tangrual tlata Israel dauron turin asom chenani Khaled Meshal hian Hamas roi tuni na achel chho chuan ama ain Hamas Palestinian hauten Israel an beina chu an kalpuina sazokin an warzok mai theya Khaled Meshal hian kumsom pakhat mi ani in apian na khwa Silwat West Bank chwa sanen Gulf ram Kuwaita an pema pro-Palestinian thilti na kumsom pangami lek ani laya changin Middle East biala Muslim Paul upaber Muslim Brotherhood ti Paul alawzom dei to ani City lalrin oma